Umphathi wesiteshi samaphoyisa uSigaxa Mabhande uLifa Tsotetsi usexwayise abazali nemizanyana ngokuthi beyiqaphe eduze izingane kulandela ukwenyuka kwesibalo sezingane ezithinteka ekuntshontsheni ezitolo kule ndawo. Amaphoyisa athi ke igameke eziningi ezibandakanya abantwana nokwenyusa ke inhlonze ngokujwayelana nezenzo zobugebengu. uTsotetsi ubesenxusa imindeni abaholi bemphakathi kanye nezakhamizi uqobo ukuthi ke basebenze ngokubambisana ukufaka abantwana endleleni eqondile bebafundise nobuqotho. Sekukhuthazwa abazali ukuba baziqaphe ngeso lokhozi izingane zingabi uvanzi zingaziwa ukuba zishonephi. Lokhu kushiwo umphathi isiteshi samaphoyisa aseJabulani nokhala ngokwanda kwezingane ezitholakala zitshontsha ezitolo. In terms of the government document ICVPS, Integrated Crime and Violence Prevention Strategy, is talking about 6 pillars. Pillar number 2, if you can check there, is talking about the early intervention. Now, early intervention is ikhuluma ngama kids, meaning kabana. At the moment, ribuaka bana baskolo. Remember, bana baskolo haba borehile. Baya di parking, baya dilaka di generators of crime. Generators of crime ke di drugs. Ke alkopa batho ba baholo ha le bona bana e le hore ba tlohile mahlonga lona ra alkopa he make sure le founela 1011 kapo Brigadier Amos Lifa Tsotetsi 079 034 4195. Ke alkopa hlokomelang bana hobane bana ba bohloka ke the future. Kusenjalo Brigadier udalule ukuba banohlelo eziteshini lapho balekelela khona ngokweluleka. Ko police stationing rena le victim friendly melong hore rena le di social workers. The social worker di tla bua le another dipetlele like Jabulani ina le Bheki Mlangeni melong hore re tla ba fa EHW ke wellness melong hore santse ba counseliwe bana most of the time bana le di problems tse leng hore lona ha le khone ho di bona physically but emotionally o thola hore ba depressed and all that. Re teng re tla batla hore re thuse le lona le re thuse. Remember re sebedisana mmoho, partnership in policing, CPF di teng le another stakeholders tse leng hore di tla thusana le rona as police officers. Abazali bayanxuswa ukuba basebenzisane emphakathini ukukhulisa ngendlela izingane njengoba ziyikusasa. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngithe